tontware kia gukiriha biru icio ukaro ni ajitikiririe na mbere tondu ni kugete ni kurehe kia kika kiriribi nono ni twatigana na ndeto na ndona guku watu na ku Baba Jao, Johnny Mash, Gideon Wanyike, Mike Mwangi, Axio, the Fred Mungai, Jafet Mumbere, all the Mareku Makiuria Siuria. Nataru dewa jiro dona mage kuirati. Moridano nebo gazette notice ya umire nebo dero bulirikani mudo gweto Mike Mwangi atinirago nyora eroreri. Tarekenya bejokeri Mike Mwangi mtono mugotu kosa kadrobaru wakira. Gazette notice ile umire mweri dhano niche bukati we mwene au mire nayo. No kiama kia Jubilee na kiama kia NASA na mundu ungyo angenda kutika president ino bururi wa Kenya. Dari aratwara nomination yake certificate ya ila nomination ni kiama kwe IBC uraitwaragwa. IBC dili accept papers sia presidential nominees. Kwa hivyo angazetire ya originated from the nullified elections. Yana kirutuka kasiriri na kimoni kia wado consequential orders. Consequential orders ni issue katiriri. The results of this election is yet nullified. No, I got in the father the election is a process. Como kinya nomination ila tuwaraga maratadi kutoka kwa IBC, it's part of the election that was nullified. So as it is today, nani wamutau Mike Mwangi ayoro kura kimenyati nare mangi matarata ukiweka ngeza mangu atewega. No ginya presidential candidate monde ona Mike Mwangi so ngeza kutika president. Atore maratadi kwa IBC matiki accepted na IBC a gazette adwasu as presidential candidate. Nega za komita tekane kwa gena musikusuko tofsoro no kika kureto kokwe. IBC ne magakorwa aida aikoro mundu magakorwa tigarite ni makamudi create president aikoro ni andu tata tuma kwa matonzi matadimao ni gwe kwa kidurano na rema ndiga. Reke doga mere hau tarure todu rushukuri na kurishiro hadi to ne kuru au court. Na nyoka agia na nyoka gweto rushu mention kure dino wa Supreme Court. Taru mashari ya mugori producer wa show no agenda kuruga ma president no atore nomination papers kwenda kadina taliketa kwa mundu agito Chebukati ni aratindia nyamurete kwa game of musical chairs ni aratobidia nyeki Chebukati ni arobidia Kenya nyeki niki tondu de aratangaza kidurano ya presidential elections ureke ngiro ukore gitangazo kiwatho Chebukati aroire kidurano geke takanyamurete kwa Riland Rila nyeka kwa rire, eka kwa rire presidential candidate maga kunyita gukinya the threshold ya 50+1%. Na nikiwa dole maambere rimera kwa tiri, nyini mugusoka kibaro renge mudimuka na simple majority ngeda musinde kedurano. Chebukati aro ile concept yesu. And to me I think choices ya Chebukati it's by design not by default. Haya, darure tweterire todo cio ni ciro ne Supreme Court rire kejoke hari itoga. Daru todo diko no gutiruka iratiruka ri. Na Akenya no gweterera metere taru ndona andu biashara guko Twitter ine na Facebook makigati githurano giki ni gikona ihenya nigetha muturire uthie na mbere dikikana mwana wa NASA ni mora ciria directio na njira yo uguo niguo wendi haswa sana wa NASA and no andu aria actually matarenda biu githurano ni andu magwitwo ABC na andu magwitwo Jubilee tondu kigoti nire pronounce ne diogire wega wa kiria kwa happenire ti there were not irregularities, they were illegalities. Maudo illegal mahanekire na they did not just happen mekirwo ni andu mekire maudo macho mariki illegality in a legal way niki nakauga andu maume commission. No, why can those illegalities be sorted out? No, maudo macho illegal. One thing is the people are magiro ko sort out maudo macho within the IBC. It's IBC itself. They structure themselves within it without being coerced. That was not a condition by the court. No. Court prepared a condition structuring IBC. Oria ruta clearly judgment yo mari. Now oria ne marogire NASA merogire atiriri they will do private prosecution. Adoria magukoro maikitota boneta wado we are pursuing it tora medo tera na ke na jida yake wado IBC ti niado magiro gukorwo so far mabenyete haria mahitia mari neke atia mefotekeo structure mata mutidego ko adosu mutu do mere list ya omode is it part of the legal
reason kana legal process Kusandwaswe nika ndo kama kako address the illegality serious sio merire kuruta personalities era address the illegality serious sio merire no elections. Yes, information ile NASA. According to the information that NASA had, na information, yes, na information ile ya form the case yao na magitwala igotine na igotine yetekanira nabwo. Kwa that is, it is as good as done. It was confirmed by the court. Eure NASA ni weroga haria mahitia bonne kile na maria tuwe ni maya andu aria mari capable ni aya ando magihitia definitely burudi we na andu aingi muno ndigetora twinyitirithia andu atakulo magitothodekera ithuno andu ana sana ndu mare cidano mabe mukire tondu noneka ta metoro na he maundu mamwe maraikara tu magiciragia thiini wa meciria mao maundu matangihotekeka ni mauga ni mathire igoti-ini na magitwara cira wao korwo nio mari metuire matingiathire igoti-ini nimo mangiagituire cira tondu nio maroneka ta maramenya muno no ngoro tiugo no matuire kana nio mandikire judgment yo ire ithu twetereire gokauma mweri 21 no ni maroneka ta mamiu ibere yitu tondu riri hindi ya mathi igoti-ini na matora mateta mao ri na makiuga maundu mana mangienda mekikeri majaji manene matuire makiuga ithurwo ni gucokerwo na muga ithurwo ni gucokerwo magicoka makiuga no IEBC kurugamirira gitumi gia gukorwo ati NASA mena kalisi kandu marenda mehere Risio mama mtete kuna no ugire no mena mahitia tondu gutora cira igoti-ini mathire makiuga turenda guthikiririo na ni mathikiririo niki kiratuma NASA mende gwitwa riu kahinda-ini aka nio mathire gutwara cira igoti-ini ni mara accept judgment haria ra mafeva magacoka IEBC no yero icokereri magacoka makauga no nimekwenda gucenjia ni kama matagirithire igoti-ini tondu uria mareka andu aya matieciragia mu Kenya na NASA matirenda gwikwo ithurano otoguo igwa andu a biacara marauga atiriri kahinda-ini gaka ri biacara ni thiete thi muno andu no mbeca ciraga ona gutiri mundu enda kuinvestia kahinda-ini aka ona ramaumaga nja wa bururi ona aria makorwo ribaruri na kuria kungi matirathi tondu amia tuithu twaku wagira kana ugahota gutwendia kwina kigagayo thiini wa bururi wa Kenya naya ni thu cia a Kenya andu ana ni thu mheshimiwa na nikira tu muri kana mehari na matiramenya kana mehari na matiramenya ora mare mugikorwo mwina makiri matakuhota guthoma na watho ri mathi igoti-ini marathio guthoma Shakespeare ri matirahota ku interrupt they are not addressing the legal issues ucio tuthi na witu ucio ni marathoma watho ri mugena makiri mega makota kumenya watho uria uthite allegation ziga ciari kuona uria cira watuirwo they can judge from that mudeli oro biashara ri tuyahudia biashara ona iwe ana na tena hudia biashara mahuraga biashara na ciara tamuno amatihuraga giruri na twina ciana ithiaga cukuru bacio marario horo wa ithura na nokio muruga jona itigo na ciana citu no iromaga na ndio na igano mai na gukira cia mono uri ungi koguo matige thura horo wa ciana ndona ni mwatungania mwena ucio mwe reke tunganie mwena ucio hekeje jugeje morera hekiuria kia bata muno kirorio na ndona nigucudagiriria guku gwa Facebook ona andu makiuga atiriri mwetereire muno andu metereire muno judgment yume no ngona andu angi makiuria atiriri angikorwo judgment ni kauga ni kwari na thina thiini wa department fulani tugeta ICT nimu getikira ta mwena wa Jubilee atongoria acio marugamirire ihonge icio thiini wa IEBC meherio na wabe umenye Jubilee dehana ta NASA na Jubilee ti ya kuorota mundu kiumbe tondu katiba iria yathondekire ihonge icio wiguaga igetwo ihonge ciirugamirie kana independent ni amenyaga ta IEBC ni taasisi ngima ati taasisi ngima ungiingira department yo yetagwo ICT ti mundu umwe ati ona hathiorotwo mundu umwe ni watho kugutuike ati kwari na illegality ona angihera ni ari na nini yake na andu angi matreinetwo makaruta wira ucio tikuga ati IEBC yo yagirirwo gwika githurano ati mundu umwe ni orotwo no menyo ithuothe tuingiritio kinyamu-ini giki kuiguaga wakiri agita circus githagathaga ugiki girathondekwo ni NASA na ithuothe tukaingira kuo muingi wothe media yothe andu othe a magatheti tukainithio rwimbo rutari rwitu rwimbo ruru rwina mundu urarukuya na ni wikiri agiratuma arukuye ati mahinda mothe manenda wathani matire magira njira ya kiwatho kana ya giciaca iria yagiriire mendaga handu hena ngui kana hena mbara na nikio ndirenda gitonga we mundu kiumbe wambe umenye uhana ta soul ukuwete kanogo gatari gaku na unjurie merigo tondu ni merito muno mutharaba ucio kuwete riria ukaurwo
ukoiga ndakenire muno ndaiga mithirigo iyo thi tondu kuguri ni kuritu muno makiria na aria we nao ni andu aritu acio matuite ate bururi ni ukurugama ni undu wa mundu umwe no menyo Francis na niguo ndirenda nyumiririe aria maratuthikiriria mucii ate muthenya uria president arokire bunge-ini arahingura bunge muthenya ucio ararutire kionereria kuga ate ona gugicokerwo githurano maundu no nginya mathie na mbere ate biashara ne kuhorwo arimi marime ciana icoke thukuru na ithu aria twe bunge twena muheshimiwa Sabina haha ne toko make sure ate thirikari de kurugama ate tondu wena githurano tondu marenda kugia na kigagayo nginya gukinya handu ate maundu matireko niguo kwagia ngui maingirire dirisha ndegwa ungirora watho wituri wa bururi egatiba no igwa gitongania huti ati kugikinya handu githurano kiage gwikikwo no kugia na kiafrika government turona andu ingi muno magikuria haha Twitter ni kuri provision kana handu hothe etikiritie kiafrika government ndino agatiba itu ya bururi na keri tondu atongoria anasa marauga bunge no urieri ndibangitwo kiwatho kugwo ti gutire mawatho magio no ko makitu no tondu tuike ni gugubatara watho ucenjio no ucenjeke Kenya mbejigia atiriri aikoro murandikana miari iria nyambire kwari tukiambiriria tabarire eno jugire kithurano Kenya gutiri kwagena kithurano ja presidential elections kogori bo tukira atirina no bara tuga watho we were taken back the status quo pedantly twatwariwe back to where we were koni kugatia President Uhuru Kenyatta has all the constitutional powers that he had or that was conferred upon him muthenya ria bitithire Kasarani niki tondu gutiri kwagena kithurano thiri wa bururi wa Kenya giatukire void ab initio kone kugatiriri muthenya ria thire parliament na kebingura parliament kuringana na mutaratara wa watho na gigatiba that is a fully constituted parliament evetwe power ya legislation kogo kongetika ni megwitwa mathondeke watho sino thondekwe na president no awikire kirore tondu twacokire back as if there has never been an election ochete horo ama Kenya betekie ni gucoka kutwararia ututariria atiriri status quo pedantly ni kugatia gora kiriki ngio kunjuritie mukuragia atiriri ni kuri handu watho wa Kenya betekie atiriri government kuna kindu gitagwa atiriri wild imagination gatiba kakatwa athondekire mu Kenya ndana thondeka agi contemplate kana agiciragiria ati mu Kenya we mwene ni akaremwo ni kuthondeka thirikari yake ya kidemokrasia atiria na gutukia atiriri ni to suspend demokrasia to tikati ne tukena kindu kugita kwa kiafrika government ikithondeka kwa thiini wa nyamurite kwa constitutional democracy teno itu twina ya bururi wa Kenya ati wanjikwe mwene ni wakoragwa ena mugambo wa muthia ona kiafrika government isu iratika contemplate kana cireciria meciria ndreciria ni ura mundu aciragia ati no athi kwa mweri ati tarundi abate no ndekora thi kwa mweri so kiafrika government no iformiwe the consulted effort of United Nations iria katiba gaitutwaga suspendi iria ga collapse iria bururi wa Africa unruly the rule of law has been suspended we have become a banana republic all those factors ni kongo tukakwenda kiafrika government tukokinya kwa mundu ageciria ati no agetwa atuike president no aiga kuthondekwo ni nginya no remedi wa thirikari na remedi wa NASA tore taruta Kenya How about term of president? The term of the president is at the next general elections. Not has there been an election? Yes. General has there been an election? General elections, not presidential. Has there been an election? There has been general elections, not presidential. A general election including everybody. As a general, is the presidential election part of the general election? The term is general election. Even if on Nigeria you could turn a presidential election today, there are general elections. Mundu atogia tukamuthomera wano riu ungithoma article 142 raiga atiriri the president shall hold office for a term beginning on the date on which the president was sworn in and ending when the next person elected president in accordance with article 136 is sworn in. Obone kuga
Nya gothurano ginya riria akanegera mundu uri ungi no read it in totality. Read it at the time of the president. The time of the president it starts it ends or when the time of the next general election. That's the time of the constitution ikoragwa nyamuita gwa tiriri a full contained house itikoragwa babysitter gwita no atirega wakirije tekeria ndire na mundu uyu tondu we ni ukareherwo mawakirio ndire namo ino ni raia ya kawaida tani mundu uyu wetagwo Gitonga ena kaundu enako ataramenya kaundu kau getagwo kasumba ya unasa na ungena asone kasumba yo otururaga oguo rona mundu uyu atururite o uyu uratwira ati ungeno ti constitutionally constituted no we urumireire mundu wetagwo Moses Wetangula niwe ureraga ajumbe matigathie bunge no gugithurano speaker wa bunge ya senate iria yahingũrirwo ni president Uhuru Muigai wa Kenyatta Wetangula ari kuwa githurana kegwire Gitonga ajumbe aria mathurirwo na NASA turamona magekuga bunge maroka makungereire oguo magoka magekira signature magakinya thiini wa bunge oguo magacoka makora batire moga mwekara hetirie batire moga ya bunge amenya ni koneka TV ni ya bunge no kuhakarona batire moga ti property constituted no matirugire ti property constituted ore maugire the argument was ore ndagirwo gukorwo akimihingura the president one thing the president yagirwo gukorwo agika kihingura parliamentary no also kwaria uhoro wa agenda yake the next legislative agenda the next say 1 year of the parliament calendar he did not have any local standing ya kwaria uhoro roriko so ori agero kireri no ori agioka hingura ugende ya hingura naume mudio ndogeragirwo Karwa degwa akiria turate gatifa ti bedsitter ni self contained ona kirire ikoragwo gi self contained bedsitter ikaro rajira tuhinge nigetha tuthie thini wa maundu mau mangi mabangitwo ino ni tondona keno akora nengira na njira nguhe kabina tukirikiriria eroreri aitu a Inoro TV na akirire mbere matanye ki kiumia giki na ni hindi undu rukugenda kumera thini wa githagathago giki kirathi na mbere na kuingiha thini wa bururi witu ndiye gwenda kwireroreri mabere mamenya ati thini wa bururi wa Kenya ni tole na mandate itu gwikia kura nitwikirie kura hatutikanoge utameri bitie ndatiga kuhanda no nginya tukoimira mweri 17 na tutikire nginya aria mataikitie ni mathi gwikia kura uguo no gwingimera matiye guthikireria maundu maingi macio morogo matikoimira aria matakenda gwikia kura makaga kuikia ona no wega tukagea na percentage dinene to turatanya kuma 70% guthii na iguru na andu matikagie na guya no iguru ria maundu mothe Kenya ni ya Ngai na nginya gatiba itu tugate ni twihokete Ngai koguo tuhoere bururi witu utire bururi ungi bururi wahea ithuothe tukahera kuo ni anini muno itumangihota kumagara mathie na muthuri wana ucio ria ndiramuna ni oneka taria kungitua kuhia angimagara thie handu hangi Kenya eno no nginya tumigitire na tukumigitira na indo citu na kwirutira na ngoro citu ciothe na meciria maitu mothe na iguru ria maundu mothe tuhoere president witu Uhuru Muigai wa Kenyatta uhotani uria tunyiro igotine ugacoka mweri 17 Gitonga kiumia giki ni gukorona fata muno makiria tondu rucio IEBC commissioners ni maracemania kwaririria ndereti egie muthenya wa githurano na muthenya wa Jumatano aria mararuira giti giki gia president kana aria magakorwo makimarugamirira mari na giikaro na IEBC tutanye ki kuma kuri mwana wa NASA thini wa micemanio ni gukorwo githina mbere kiumia giki gubanga maundu megie githurano NASA guthio na mbere gutingata kihoto uria NASA iraruirani atiriri tugithie kiwanja ringi reke tuikare thi tuiguanire maundu maria mararehete thina nigetha tutigacoke tume ithurano tucoke tucoke igotini na nikio turoria iroragia IEBC itige gutengeria andu ta mwithikiri wa kuiyo reke ata let's tufake kithurano kiega gigutuma tugie na peace tondu peace yokaga ndikurimirwo na kindu kiria kiratuma uigona nginya muheshimiwa kana ona muheshimiwa mama wa county akiuga ati biashara ndithietie thi tondu ithurano citu itikoragwo na mubango mwega nirehaga a lot of attention tondu tipagenda no ko nipakagwo wega andu makamenya gutiri undu gwikata ukuhitanari na mutinguragwo attention icio na nikio now I can say without any fear of contradiction ni ati gututigukorwo na githurano mweri 17 gutiguthurano
maybe to guturana maybe later maybe that one no to tigegye guturano on IBC itself on ne tikirite gutire mati gukoro mekiteta na me haririe na gitikanire no ria na oda tutakuhera ona tukihagira umutongoria wa bururi tuhoere bururi witu na tulikania andu aitu ati ona okora ni marelo webe ni ule ndio turoga Mungu ni ule na webe ndio webe urokira na tirua turazi kujata ndio horo ile kitu bugati kinyi ke turorete adwa Kenya nimekuona tukiumira muno tukihoera bururi na gwitia thayo na gwika campaign cia kuhoya ati o mundu wothe oimire aikie kura no maundu maya muraigwa makirehwo ni agitonga na NASA menya ithurano icio maroiga ititabanagio wega cikoragwo ithukite o riria hena mundu umwe thiini wa ballot uririkane mwaka wa 2002 riria tari ballot ni kithurano kiu gia thuranirwo wega no mwe waria magoire ari mweshimiwa rais Uhuru Muigai wa Kenyatta na no moyo oire na iguru akiuga ni ndetikira ne ndahotwo na ne ndainuka ni ndirenda ndirikanie aikaria Kenya ati ni twetiketie Ngai na tukehoka Ngai na ni tumuhoyaga muno makiria na ni twatigeirwo ihoya ni maguka maitu na ni ruo rwimbo ruria tuinaga rwa bururi tugathwo ati na tukae na undugu amani na uhuru mundu muge na rimehere ohoro tukae na uhuru haya wakili yes kiwe giki kiri na fata muno makiria hite ukone kyo kimwe kirege gukorwo gigutuhe mwerekera wa githurano giki muthenya na mitaratara ndigenda kuga ikoyaugire muthomi muge aikaja maitho kabere na gicoka kiuga ati Njuguma Njega yumaga ikuriro ndigenda tikaitika nitukugera musikosuko nino nyende go challenge Kenyans Mere Chebukati arumirire mutaratara uria no kuro kirumirirwa wa gwikithia elections ndiga korwo ndina maenda kana ngibabuka muno aikorwo ni tugukorwa na duly nominated presidential candidates tenga menya atiriri aikorwo ni andu manjithiri matagakorwo makienda kuthithurano hii niguo akorwo na mundu uria angituika nominated andu manacana mangituika ni pull out from the elections niguo atuika na mundu uria agatuika declared as a duly nominated president of the Republic of Kenya. But as now Chebukati uria twigite ta mai mero tune kwina musikosuko na musikosuko no nginyo balance na siasa na watho reke turumirire watho na mutaratara uria mwega ndia challenge mheshimiwa Mamwa County na mheshimiwa KJ na mudirio wetu Gitonga wa NASA tigai kwambiria kugo boro wa kurutandu ambirie kwamba kwira Chebukati arumirire mutaratara wa gwikithia kithurano na nire nani nditikira kurumirira mutaratara wa gutwarithia na mbere kirindi karo rajira mathaa maitu nimekate tumathia rajia tusomore gucitu tumirie nigetha Ken ikorwo kiri kundu kwina mwaki na tugutiga twaumbika muhinya tugacokoro haha riu tondu we no wari uhoro wa nomination na ni ndenda kunominate ati kiumia tugacokoro haha au tukumbira tukumbika mwaki witu tukauburia muthenya tumigitigo tucokirie ngatho muno ona inyue othe mwagiuka guku thini wa kirithibiti umuthi KJ Ndegwa Gitonga na mheshimiwa Sabina ndio witikira kunyitania na ithu kiumia ri turio haha nigetha tuthii na mbere na kurunga maundu megie utongoria wa bururi kiumia iki gukona fata muno makiria tuko turehera ndeto bitao uria maundu megukoma magithii na mbere tondu kwaya ukorwo kiumia iki nikio gukorwo gituhe mwerekera mwega wa muthenya wa githurano na mitaratara ya githurano ndimucokerie ngatho muno nditagwo Francis Gachuri ndimwenderea kiumia kĩega.